Nabakan. Kasla adal-alya dita. Alalya? Uy. Alalya nga talaga dito eh. Oh? Napanak imbis po jay giti kalsada. Okay. Ada nakita nga babae. Agtatapaw. Ay. Baka... Puraw amin nga bado na. Ay, white lady. White lady di ay? Uy, nakita nan sa dagito yan. Adagay mo white lady di taigit. Adda ah. Nagbutengak. Timarayak. Idi agsubliak dito yung adamanin na sabat ko nga babae. Anya. Green amin nga bado na. Ay, abo ko. Anya? Green lady. Saan? Anya. Girl Scout of the Philippines. Basta naka-green, green lady. At abay nakita. Anya, manan. Babae mo't lang. Anya. Naka-blue. Blue lady. Haan? Anya. Police woman. Pat-patsyem da kita. Ang kamamati ti alalya. Pulos, uray ni Apo man dapat, di ba Apaw? Di ka mamati ti alalya. Apay nga di kay mamati. Parehas kami. Jack pate, Jack kita. No, handa nga nakita, handa patsyen. Ay, kasi di kayo. When? Nuhan nyo makitahan nyo patsayin. When? Jack pati, Jack kita. Uray ni Apo man dapat. Pada kayo. Kani Apo saldigilang. Hanga mamati da kita, no di da makita. Dahita ti mayat. Uy na. So, hang kayo mamati, nuhan nyo makita. Pulos. Mamati ka nga da utak mo. When? Nakita mo utak mo. Saan? O di awan utak mo. Awan no. Sapay na iraman dyan duwa. Mangiramraman ka ngamin duha talang agtungtong-tong di tao eh. Siyempre. Di ba nuha mo nakita amo patsyen? O di ka mamati nga awan utak. Da kami nga road. Hangka mangiraman na eh. Pag nga mangiraman ka. Ang karoling kami man Apaw. Sa gana yung kanon di kalugong.